Moye di mo sama moyasa. Ah, be market che ni ope mo se de ndie po mi hu bi da. No so de. Royal ma de ode. O mayere no ni. Mo po mani ahase ya. Mo de bia. Enya hwe. Be ya mo ni stew pa. Di testi to me ya ayua bo mu kama. Nana. Trevor. Hey, ohene. Letter na buy no. Miracle operator ho. Ma kan de, ba miracle operator ho no akohwem. Se bia bribi ka ho a na ye ho. Loan na was me meje. Yo. Letter na ba nti. Miracle ho. Good. Na kodi won komo. Twen kura da menfrɛ me grafi. Esa me friend ansa na makodu wo. Na se ni aye dia. Member. Yo. Hello. Hey. Opre. Oh, akra. Kurowura. Me letter bi na aba loan bi nti me reba na wahwe mu kakra ma me. Wada roma. And so akra se woni me se me de se adwuma yi de. Ye ne don Diego di azimbu ja no na ku skunti. Letter bi enu amentum. Wo de fabra. Mehwe wachi. Se me ni ya opani bi. De mu ye den kakra. Yo. Mate. Mekwen. Ai. Onye no pe nsanfu se de me hu bi kura asada. So ya samena dwo so ye dengu. Asamena dwo na wu waja wu. Tu na ba akumi ensi ayi ase obete. Nana be yese me kopensafu. Asema ba. Ejaja mi phone na shade. Phone a wo charge ma me anope ya no. Phone adum. Me ye kwa ba ko pe na phone dum. Je na hye. Je mi phone na shade. Na me de mani hwe mani ne be charge na e be san charge na na. Sa wo na wo charge phone ma me anope ya na phone adum. Na message na hye. Mo fra na mo de mu wo koto ani ya wo sa. Operator na no ne kasa san. Operator ben. Why ya dia ma me ne ya na ade na sei. Na je na ya ma me a. No operator ben. Ada so be charge phone na ma me. Ana so wo de miska be ma me na makọ. Phone me bisa wo asem ba ko pe. Ukọ no na enye ma ye na wo de fia. Da bia wo charge ma me a edi na ansa. Ade nti na nenko ade wo charge ma me na nenko adum. Na ya eto da bia wo kọtọ ba na oto aduan 5 cd na me na wo to 5 cd na ame we che se da bia se wo de ukọ na wo to 5 cd se me. Wo charge phone aya charge ni ye. Ana na wo be kire madwuma. Nana we di asem de pa di. Nani aye dia. O ze nana. Sike ba. Ese ya shisha na kwane so. Ye hwe ne kuro ikoso. O peka kiti bi mam nana yene dia. Ukodwa ma jandi akoko kodwa ngakra. Na fe wa pesto, wa ye store dare ama. Se mi ndi na kuro ma nana yene mi nya adwuma. Da bia na nhye fie sa. Wo twani na sika mpo medu ansa. Nana me yamba ho adwuna san bedu na obedu na wa anwa na me ka ne se. Ama chere ma. Wo chere ni yo. Nana. Wo de me pa ba hwena fa Ohene papa bi. Jollof papa bi mam na me mra medi. Nana me kom interest no ho ma na akọpa matade de be kongra. Se jollof asem ko stress wo. Obi abankura ni. Oh, na ma me nkọpa matade nya kongra me da nya bi ahye. O ko pa matade akwa yi. Mba na ndem mu na besi so. Ama chere ma. Nana. Yo, me kwa ba. Ohene kwabra. Nana di. Kai di obeto. Missy Nansen abefu committee da bia Wednesday nso na the phone by one work committee Wednesday e bia no bia befa phone akoye call ko bisa won e ho de me hwe Me ne obefu bia ni company na obefu be wi awa hu ane senke ye nyina ye da ebebu ye nda obefu befa wa de hu charge phone ne mame we hwe enu ya ne se wo diska be ba no ma charge no fufu me ni breu obi beje bosia wo ye kura me nya den apo kura na opesa wo bo mi se ya fa phone ko me nan charge bi anope ya ma charge phone me san charge ntu ya ka bi wo di je na charge ma me pa wo che wo metu ya uka wai metu ya uka afi na ukatwi usuban wa da de je se utu ansa na ma charge na phone se wo charge wi ansa na wo tu ya ka de bi usuban wa da de anhwa wo beguan o de je metu ya uka miska na hwe scan ni yo phone nsu me ma wo na ngachi ade nti na wo ma me na ngachi
sika fi we wo mzam sika fi we Ghana ska why sika na ya Ghana ska me ko to bank obesan ate wo so Ghana ska nti charge phone na man wo de fabra me na wo charge na charge na wo be hu say yes me ma 3 hours ko wo se me hu say yes yo me na charge bi wo be charge papa wa je miska no wo be charge ankasa unka sa ya nya se manka me charge phone kura bi mo ba me tuatua ni pa so kura kura me kura me afre me phone ne ma wo me ha mo ba phone 1 cedi mu jama ye ese me ko pensa fu sika bebe fie ohene yire ba ko pe amese samin sei ene amani mi se me sesa na me sesa lashi enya asam ketwa beye bi beye mu akuru hase na wansuri Era Miss Red yeah bra na otise na waje koko za wo di Valentine ana me dey every day Valentine day mami o pacho me call akwa nti ebe ya metimi akwa ana na uni ni pa na ne kasa no uni mfia ugina mu na pacho na uni ndia no wo kasa te se de wo ye hogwe na wona na ira fro no we bedi nkoma wo kwa akra nti minya ode madam time da ho baby ameko no ne maya ma abade anyway wo bag ni nti man fro me ne na na konkran ade chi nti mehia wo bag no we bag we ya na me pacho me boga ne to mame na all tono o se bag ne nko a o de fa flight a passenger biant na ho it is sisia no yare aba enti on pese bag no yare beba ho na bia be kame enti bag we pan sem de be ma ode pacho me wo other bags of you pa me me bia ma Mera Bachobra. Aye. Ateten. pacho na me ado Ufi krumwa. pacho Aya na hote. pacho Fi bi mu na hote. Mi kunu ne wafa 1 bogano Wafa 1 Italy ni no. pacho Sa. Ukuru no. That's okay. me ko private Sa. So name de. pacho minim se oya nana Kura. Yo Cobra. pacho Ahemfo na ma wodi to fufusu edi na wiama won ho sepa won na nkoya di agu omusu di se no David mpo entumi nyina no na me na akoya era gina otwa me wo pesa oktra prom ha se kuro ha wani nka ha so pesa otena kure mpa dia ene bagi dane fama mboko na asonwie mra nyasa no ane se me so abrafo ya be kukuru bag onkuku nkaka de wa kokukwa no ho no watu nana yure asema make it simple o se we me dey me red combination me what other colors wo o pe green yellow me dey be ma ade pa bia wo kuro ha bia ese na yire ni edibi asabi edibi na ne wa hihye gina ho kura ba wa mebo na yire amane asa wo hye wo beje permission na sisi am be dress age me beje permission na yes ohene yire mua ababa wa bia wo kuro ha bia wo be dress a ni obeye bia so oba wo beje afutu ofiri na yire ho na akyerew ye ni sei na wo ba ye ni wa ogina wo se na yire ma obi ode ma brekra ode ye me de be ma me nkofie nko yi niema na egu mu no na me fan bro baby am kokora me nko bi dabi onya adwuma
Ah, mam nne ngo ndi wachi. Wo di mechi akomi fie. Me kwa akwaje bag no. Ah. Bete bebrel. Ah, o na ire. wo betena kure ma na wo betu. Chusu baako. O ba atade ne so. Oh, Dabi. Where you no? So. Say na me dia ma no. 50 Ghana. Ye bi mum prensa. But this time enya krante. Ye wi kusi ache. Kufa sikai ebokusi nkwan. Mate. Mesraw ade tuntum na wona kokoso no. Den. Brebo. Good. I want more there. Good. Draw how? When you put Benjamin Efiewura. Draw ya zo. Mpamcho chechi amo. O person sika on hwi dia makoma to me yem. Me wondro ha. Me wondro edu bnaka sanka sa. Sebi mkasa me chechi makoma kwa be tentena me bon tofa. Mo kokko aduro. Mo be ma okompemu a sebi odo boss no ogya to wasa no ma. Be ma so nya akokọ. Me san wotimpala to aduro. Me wo bi oda oham kom. E obi a stomach cracker best na watwe me yesi no tumi ngya nan. Me wondro bebre. Nemo me kan say no na sabi o me da me ho adi. Me do so boanya den. Efo pa. Mo wona gi booster bi so ho. Na no asa. Adrowa. Mame. Adrowa wo tonwi. Me ba ko pa o kan na Thomas mo na ma me am Ya ha no dos. Ah, anaju bi road no. Timpalato. Of course. Me what timpalato do different. Na booster na sa. Ata. Mame. Ata. Papa. Gumani mo ase. Ngweni wase ko fo hye dem jan ya wo ye no. Ah. Mame. Niva. Sani usika no sa ko abaso. Mo booster bi na sa. Na dro we so ye dro papa che se timpalato. We sebi sani owo e kwanda abotan mu no. Na lo plan kwanda so no. Be ma so oduro mpa so ni so kan graphic. Owo se wudi na wo hwenam na bubu dompem. E won pass. Ata unim se ma ye late. Ade na wo entertain no. Nya botre no wo hye wa jenkwa. Ma ye late. Wo entertain me jam ho. Nya botre ko fo mati o. Aka eduro ne bonya den. We ba ko 10 cedis. Na seni okuma force na se won hye nim eduro ni nti. Sebi obeje eduro di no. Me di we na mama 20 cedis pe. No chinechi mama di mo adase. For mama. Oh, hey, ade na ade to. Manage hu hia me wate. Oji sa ye ne ekoso na manage wa wo. Ani je ben. Ata sika me dia ma wa ye di mum prensa no. Wo di kwa koto dua. Ohini abotre. Ye ye ne say. Ohini abotre. Krachi. Ohini abotre mesro. Fesika ma no. Mesro nya abotre. Ma me ka se me njiro. Na tie ni ye wi ase ni je na emi enu pe. Se na wudware shatale ye no. O wo so mo kra so ni je. Ye nwale oba mfa ne ntena dem se ye bedwodwo na betete ne kra. Adoro me sisu a me sugu me mu. Ma me wo ha twetwa. Ene wo bia na obeka na bonten. Ye ntina me sika wa no tum ko fo. Wonim no wo he. Wonim we wo he. Wo dey for ayi o di bi ta ye kire na nya dwuma ma wo sore na e bo kiki na bo kiki. Wate abotre. Ata menya sure so wasesa. Wo de nyam. Ata menya sure so wasesa. Ye bi me pesa ai obemo bi ehu se wo ya na jubudo. Emfie dudu se ne amewaro ntie nei nata. Wo bo mi di ato adro. Benye daraja. Ana jam wa yare. Papa daraja na tie mam kan. Hwe mama sisa kasa mama sisa. Wan kele dia. Mama ni je o ade ya. Krachi. Wo kasa dodo. Adoro me di wadro ba mama jimi sika. Fa me dro mama nje. Woni pressure wo me so anta na me dey to adro no. Hwe ye na ya gro bi na ye di o. Edra ya to na ya sam ketu o. Mama sisa opompo. Wo ye dro sika. Wo ye dey dey. Ye ne say. Won ya mo a. Wo se bia nkwem no de egu. From women no de egu. Eni nkwem me ya mo mi be fra ma. Ata. Wo de adro e be fra me madua ni mu. Chese onyam ya be kume. Una me boa. Adro no anum bi da. Ye ntran hwe. What be stand a certificate? Yeah. Awo de ton adro. Yam fa gu madua ni mu. Ata fe no mahu. Wo pese wo kume. Na butre. Mame. Wo pese wo kume. Wo pese wo ye okunafo. Wo su ya dia. We mahu bi da. Sa na mri bi. Akwa bi ba ye fi oso ton. Ehimpo adro. Una o she. Ya di gu ni hunu ma fe no jina mo mi so. Utrafu na chivela. So. Chese wo fa chie gwa koto. Wo se hu ya so hu da. Yeah, hello. Adoro eye. So ma je me sisa. Ata. Wo de ko. Mi ko Me school. tu pa ka ma kwatre. Mi hia sa de wo ha. Mo wate. Na me hia wa se ye adwuma na me hia bio mo e. Mame mo me na ma. For mama.
Wo de ka ma chi egumi ti. 0243 41 62 51. Oh, number cry simple auto number. From me. Oh, ni how. Open gas here. Me da somebody mu adanse why. Yo, me da se pa nya me nhyira. Nimpa banya ma na fi yare.